Matematike, ne mogu izgovoriti. Ili ima koji džoker, ono, preskačem pitanje. Kako su ovo pitanja? Dajte mi prvo slovo. Sfinge. Pustinje. Stereopati. Sfinga, sfera. Šta je ovo, majke ti? Kako su ovo crte između brojeva? I bok ljudi, došli na video, ja sam Petra. Bok ekipo, ja sam Marko. Dobar dan, ja sam Dejan Kotiga. I čao ljudi, Secret ovdje danas rješavam test Za 5. osnovne. A da bi to napravili, prvo naravno lajkajte ovaj video. I pretplatite se dole na kanal. Napišite jesam jer ako to napravite ja, Petra ili Secret daću vam srce na komentar. da ako želite možete i vi riješiti taj test. Kako oni mogu riješiti taj test? Ako vi želite riješiti taj test imate dole u opisu. Poželite mi sreću. Šta znači dekliniraj? Dobar dan. Hvala vam puno. Ok, ajmo krenuti. Prvo pitanje. Koje vrsti povijesnih izvora pripadaju alat, oružje, odjeća i obuća? Šta je ovo, majke ti? Korisnim povijesnim izvorima, kakva je to glupost? Predajnim. Pa to su amaterijalni. S obzirom da sam ja na Filozofskom fakultetu završio povijest, bilo bi lijepo da to znam. S obzirom alat, oružje, odjeća, obuća, to mi zvuči kao nešto kao što diraš, pa bi ja rekao pod A, materijalno. A mislim, to je materijalno. Pa da, ja ću staviti ta, valjda ja, nisam budala. Zaokružujemo to. Zaokružujem materijalnim povijesnim izvorima. Dekliniraj imenicu mačka. Tko što postoji, nominativ mačka. Genitiv. Koga čega nema, mačke nema. Ako je ovo krivo, nemojte to pokazivati prijateljima. Dativ komu čemu, znači dao sam 15 šamara komu čemu, mačkama, to znam. Akuzativ. Koga što vidim, jel je? Koga što vidim mačku? Oj, ej, mačko. Jesse mačko, ako gledaš ovo, lajkaj video. Vokativ, oj, ej, mačko, to znam jer to vičem po ulici. Oj, mačko, di si mačko? Kad zovem životinje, ne... Lokativ o mački. Lokativ. Čekaj, sad sam zaboravila, moram iz početka. Nominat kao što je se jako znati kome će u prilazi geni. I instrumental s kim, s čim, s mačkom. Mačkom. U komu u čemu? Bio sam sinoć u komu u čemu? U mačci. Instrumental s mačkom. Nismo se ovako dogovorili. Mačci, recimo. Nemam blage veze. Dobro je, nisam zaboravio padeže. Idemo dalje. Treće. Dva su pravca. Nešto. Ako ne sadrže niti jednu zajedničku točku. A? Nikad nisam znao tu riječ napisati. Paralelna. Paralelna. Nisam znao nikad tu riječ napisati. Paralelna. Dva su pravca nešto, ako ne sadrži niti jednu zajedničku točku, onda su paralelna. Paralelna. Znači, ako ne sadrže zajedničku točku, znači da se ne dodiraju, paralelno. To bi trebalo biti ok. Dva su pravca paralelna. Išla sam 3 godine na produžnicu matematike, ne mogu izgovoriti. Klič. Što je onomatopeja, što je personifikacija? Onomatopeja je oponašanje zvukova iz prirode. Onomatopeja je, ja mislim da kada se neživim bićima, ili to je personifikacija, nešto tog dvoje je kad se neživim bićima da je... Onomatopeja je oponašanje zvukova iz prirode, to bi trebalo biti. Znači kad sutra vidim mačku i budem ljut na nju jer sam ovo sve fulo, ona će reći mjau ili ću ja reći mjau. Znam šta je personifikacija, ja mislim da je to kada se neživim stvarima daje život, kako da napišu. Personifikacija je kad se od latinskog dolazi korijena persona, što znači osoba. Personifikacija je kad se nekakve ljudske karakteristike pridodaju neljudskim pojavama.
Personifikacija. Isuse, zašto sam to tak sad zaboravio? Ili je personifikacija kad se ja poistovjetim s nekim. Peto. Posmrtni kovčeg u koji su polagali faraoni zove se... Nije, piramida je nešto. Pa grobnica valjda je, šta ja znam. Posmrtni kovčeg, pa ljes, bog te. A ljes, a ljes je za obične smrtnike, a faraoni su imali... Piramida je ono, a šta je kovčeg? Kakva su ovo pitanja? Ovaj test će trajati pol godine. Dajte mi prvo slovo. S. Sarkofag. To bi trebalo. Sfinge. Nisu sfinge. Pustinje. Stereopati. Sfinga, sfera. Satnica, safiri, kaj ja znam, idemo dalje. Inače, širimo znanje. Ovdje afirmiramo znanje. Mogu vam odmah reći da sarkofag dolazi od grčkih riječi, ako se ne varam, sarko, što znači meso, i fag, što znači fagus ili fago je jesti. 6. Izračunaj. Isuse, ja ovo ne znam. Jebem, ne znam. Ok, ajmo izračunati to. 1/4 plus 3/8, ok, mislim da bi ovo trebao znat. 6. pitanje, izračunaj 1/4 plus 3/8 plus 1,1 minus 5/8. Šta je ovo, majke ti? Kako su ovo crte između brojeva? Isuse Bože. Spojedi... Ajoj, dobro. Ovo nije razlomak, šta je ovo? Ovo je kao razlomak. Od kada ovo izgleda kao razlomak? Razlomak je ravna crta ispod broja. Sad, moram svesti to na isti ovaj nazivnik. Ili ima koji džoker, preskačem pitanje ili tako nešto. Ok, mislim da ovdje treba sve pretvoriti u razlomke s istim nazivnicima. 4, 8, zajednički 8. I sad 8 podijeljeno na 4 je 2, 2 puta 1 je 2. Matematika mi nije jača strana. Ja znam da se sad ovo sve mora podijeliti sa zajedničkim, kako se zove, ne znam ni kako se zove, ali uglavnom to se sve treba podijeliti sa 2 ili 4. A Isuse, zašto mene? Pa nisam ja za ovo. Ja odustajem. Znači, to je 12/8. To još skratimo, znači to je 4 i ovo je 6, 2 i 3. Znači to je 3/2. 12/8, odnosno 1 i 1,5. 1 i 1/2, ja mislim. 7. pitanje, spoj dijelo s autorom. Ferenc Molnar, Jules Verne i Mark Twain su s lijeve strane, s desne su 20.000 milja pod morem, Doživljaj, Huckleberry Fina i Junaci Palmove ulice. Šta je ovo? Jules Verne, to sam čitala. 20 milja ispod pod morem. Aj, di me nađe! Ne znam, stvarno nisam dobar sa stranim lektirama. Naše autore još koliko toliko, ali ovo... To ću odmah reći, to nema šans da ću znati jer ne čitam knjige toliko, to nisam lektire volio čitati baš. To isto kao čovjek koji je magistrirao književnost bi bilo lijepo da znam. Ja nisam niti, mi nismo u lektiri ni imali Doživljaj Huckleberry Fina. Frank Twain. Ne znam, iću na pamet. Spoj dijela s autorom Frank Molnar, Mark Twain. Mark Twaina jedino znam. A ja ću to ovako. Ovo je tu. Ovaj bi bišao onda tu i ovaj bi išao tu. Ferenc Molnar je napisao Junake Pavlove ulice, Jules Verne je napisao 20.000 milja pod morem i Mark Twain je napisao Doživljaj Huckleberry Fina. Nabroj 3 agregatska stanja. Plinovito je jedno, to je ono kad puštaš plinove. Tekuće. I čvrsto, to jest, kako se zove, tekuće, plodovito i kruto. U neživu prirodu ubrajamo sunce, vodu i biljke. B. Sunce, zrak i vodu. Sunce, vodu, biljke. Pod B. Sunce, zrak i voda. sunce, zrak i vodu. Prvo znači mora biti B.
Sunce, zrak, voda. Znači sunce nije živo, zrak nije živ i voda nije živa. Sad ćemo vidjeti. Sam 1 dobila. 4 sam dobila, opet, joj! Kako sam varala u ovom testu, tako i u srednjoj školi i osnovnoj. A dobro, ajde. Bod mi je falio za 4, a bod za 5 ili tako nešto. A daj, tak sam razočaran u sebe za ovo Duno, BTB i perfektifikaciju glupu. Profesorice, hvala vam. Znao sam da negdje neće biti. Da vidimo, čekaj da prokomentiramo. Prvo mi je točno, kad sam pametna, sve mi je točno sa padežima, uvijek sam se mučila s padežima. Posmrtni kovčeg u koji su polagani faraoni zove se sarkofag, pa da. Znaš kao zvonilo mi je nešto, jezik mi se preplito ka toj riječi, ali ništa. Isuse, to nikad nisam... Sarkofag. Nikad, znači nikad u životu u školovanju nisam čuo tu riječ. Kunjem se svim na ovom svijetu. Da, ono što sam rekao, znači mora biti isto. Nije mačci, lokativ, nego mački. Da, okej, ima smisla da bude isto, ali dobro, 6 od 7, to je okej. Dobro, to je to, hvala što ste pogledali ovaj video, stavite jedan veliki like. Isto tako dolje u opisu imate i link, tako da nemojte zaboraviti. Odite, kliknite dole i riješite i provjerite svoje znanje. Pišite komentare kako ste vi riješili ovaj test, nemojte me napasti, ja sam u 5. razredu bio prije 45 godina. Šerajte ovo, preporučite svim svojim prijateljima. Pretplatite se na Jumbus kanal, upalite zvonce, stavljamo srca na apsolutno sve komentare, tako da pišete jesam dole.